Da li se u Jugoslaviji zaista živjelo bolje? Da li su ljudi bili sigurniji, srećniji i mirniji? Ili danas pamtimo samo najlepše delove jednog vremena koje je imalo i svoje teške strane? Ovo su pitanja koja se iznova, gotovo svakodnevno, postavljaju svakoj novoj generaciji na ovim balkanskim prostorima. Kada se pomene Jugoslavija, ta velika zemlja od Triglava do Đevđelije, mišljenja su uvek oštro podeljena, a emocije su jake. Za jedne je ona bila prava utopija, vreme pravde, mira i blagostanja, dok je za druge bila samo jedna velika iluzija koja je neminovno morala da se sruši u suzama. Istina, kao i uvek kada se radi o istoriji, nije crno-bela. Ona se nalazi negde na sredini, duboko skrivena u svakodnevnom životu običnih ljudi koji su u toj zemlji rađali, radili, voleli i starili. Da bismo razumeli fenomen tog vremena, moramo skinuti prašinu sa starih, izbledelih crno-belih i polaroid fotografija i pogledati kako je zaista izgledao jedan prosečan dan isključivo kroz prizmu pravog ljudskog iskustva. Kada danas pitate ljude šta im najviše nedostaje iz vremena Jugoslavije, gotovo svi će vam bez mnogo razmišljanja dati sličan odgovor. Mnogi ljudi Jugoslaviju pamte po sigurnom poslu koji se dobijao za ceo život, po stanovima koje je delila država i preduzeće, po bezbrižnom letovanju na moru, besplatnom školovanju, vrhunskom zdravstvu, velikim i moćnim fabrikama, čvrstim radničkim pravima i onom neopipljivom, ali snažnom osjećaju zajedništva. U tom sistemu životni put jednog prosečnog čoveka bio je prilično jasan, ravan i predvidljiv. Posle završene škole, gimnazije ili zanata, gotovo sigurno vas je čekao posao u struci. Možda niste mogli uvek da birate grad ili specifično radno mesto iz snova, ali niste morali ni da strahujete za svoju golu egzistenciju. Ta životna sigurnost, to duboko saznanje da vas sistem neće ostaviti na ulici i prepustiti vas samima sebi, snažno je urezana u kolektivno sećanje naroda. Radnik je, makar na papiru, bio u samom centru pažnje celog državnog aparata, a sistem samoupravljanja je stvarao taj neobičan osjećaj da svaki zaposleni ima glas, dostojanstvo i moć u svojoj fabrici. Pokušajmo sada da zamislimo taj svakodnevni život. Dan je za većinu počinjao rano, uz miris sveže kuvane crne kafe, zvuk fabričkih sirena ili prvi jutarnji program na radiju koji je dopirao iz kuhinje. Odlazak na posao bio je pravi društveni ritual, scena koja se ponavljala u svakom gradu. Hiljade radnika u plavim radničkim mantilima slivalo se svakog jutra ka gigantskim fabrikama i ogromnim industrijskim kombinatima, dok su službenici i činovnici sa aktovkama odlazili u državne institucije i preduzeća. Rad u fabrici ili državnoj firmi donosio je specifičnu vrstu spokoja i ritma života. Plata, budimo iskreni, nije uvek bila velika. Nije se od nje uvek mogao kupiti zapadni luksuz, niti su građani Jugoslavije bili bogati u modernom, kapitalističkom smislu te reči. Ali ta plata je donosila ono najvažnije, apsolutnu sigurnost. Znalo se tačno i bez izuzetka kog datuma novac leže na račun i šta se sve njime može pokriti do kraja meseca. Preko jakih i uticajnih radničkih sindikata nabavljale su se svinjske polutke, zimnica, jabuke, ugalj i drva za dugu zimu, pa čak i masivni drveni nameštaj i bela tehnika na čuvene rate i čekove. Jedan od najvećih simbola tog vremena i kruna radnog veka običnog čoveka bili su stanovi preko preduzeća. Radnici bi se upisivali na dugačke stambene liste, sakupljali bodove na osnovu godina radnog staža, broja dece, stambene ugroženosti i stručne spreme i onda bi strpljivo čekali svoj ključ. Dobiti društveni stan značilo je trajno rešiti najvažnije i najteže životno pitanje. Život u tim novim socijalističkim zgradama i modernim betonskim blokovima stvarao je jedinstvenu, neponovljivu kulturu komšiluka. Komšiluk tada nije bio samo puki skup anonimnih ljudi koji dele isti krov, lift i stepenište,
vrata stanova su se retko, gotovo nikada zaključavala preko dana. Kod komšije se išlo na kafu u svako doba dana bez najave telefonom, svakodnevno se pozajmljivao šećer, šoljica ulja ili jaje za nedeljni kolač. Druženje je bilo spontano, toplo i iskreno, a zajedničke proslave poput dočeka Nove godine, 1. maja ili Dana Republike slavile su se masovno. Izlazilo se u hodnike zgrada, u dvorišta i na ulice, uz pesmu, roštilj, domaće vino i osjećaj da su svi deo jedne velike, solidarne i neraskidive porodice. Dva glavna stuba na kojima je počivao taj snažan osjećaj socijalne pravde i jednakosti bili su školovanje i zdravstvo. Obrazovanje je bilo potpuno besplatno i, što je najvažnije od svega, široko dostupno apsolutno svima. Dete siromašnog poljoprivrednika sa udaljenog sela i dete generalnog direktora preduzeća iz velikog grada sedeli su u istoj školskoj klupi. Nosili su identične plave kecelje i crvene pionirske marame koje su brisale sve klasne i materijalne razlike. Sistem je omogućavao neverovatnu socijalnu prohodnost. Onaj ko je zaista želeo da uči, ko se trudio i radio, mogao je da stigne do univerzitetske diplome i doktorskog zvanja bez ikakvog straha od studentskih kredita, dugova i preskupih školarina. Isti princip apsolutne jednakosti važio je i za zdravstvenu zaštitu. Zdravstvo je bilo besplatno, izuzetno kvalitetno i dostupno svima u svakom trenutku. Odlazak kod lekara, ležanje u bolnici, preventivni pregledi, pa i najkomplikovanije hirurške operacije nisu predstavljali ama baš nikakav finansijski teret za kućni budžet jedne porodice. To je mnogima davalo neverovatan osjećaj stabilnosti i jednakosti pred zakonom i pred samom državom. Ljudi jednostavno nisu morali da brinu da će ih iznenadna bolest ili povreda oterati u siromaštvo i rasprodaju imovine. A taj duboki unutrašnji mir predstavljao je onaj nevidljivi temelj jednog spokojnog društva. Iako je po svom uređenju bila socijalistička, Jugoslavija je bila zemlja široko otvorena prema svetu. Putovanja su bila važan, nezaobilazan deo te stvarnosti. Masovni letnji odlasci na more postali su gotovo obavezni životni standard. Zahvaljujući brojnim radničkim odmaralištima i hotelima koji su nicali duž cele Jadranske obale, svaki zaposleni čovek je mogao da priušti dvonedeljno pravo sindikalno letovanje. Skroman smeštaj u drvenim barakama, prikolicama ili radničkim hotelima, 3 obilna obroka dnevno u zajedničkoj menzi i sunčana plaža bili su više nego dovoljni za potpunu, bezbrižnu porodičnu sreću. Putovalo se uglavnom legendarnim nacionalnim automobilom, Fićom, a kasnije i modernijim Stojadinom, sa krovnim nosačima punim šatora, suncobrana, paradajza, pašteta i frižidera za plažu. Vožnja uskom i krivudavom jadranskom magistralom uz redovno prokuvavanje motora na uzbrdicama bila je prava letnja avantura, puna smeha, nervoze i dečije graje sa zadnjeg sedišta. Pored mirisa soli, borovine i mora, ultimativni simbol statusa i boljeg života bio je prelazak zapadne granice i odlazak u magični Trst. Čuvena italijanska pijaca Ponte Rosso bila je jugoslovenski najvažniji prozor u taj blještavi zapadni svet. Tamo su se na haubama automobila i kartonskim kutijama kupovale prve prave američke farmerke, kožne cipele, najlon čarape, ali i sitna svakodnevna zadovoljstva poput prave, jake italijanske kafe, briketa i onih mirišljivih žvaka u obliku cigareta koje su deci tada bile pravo neprocenjivo bogatstvo. Crveni jugoslovenski pasoš bio je jedna od najcenjenijih isprava na planeti. Otvarao je bez ikakvih viza vrata i hladnog istoka i kapitalističkog zapada, dajući ljudima neverovatan osjećaj slobode, prestiža i nacionalnog ponosa dok su prelazili svetske granice. Ako volite ovakve dokumentarne priče o životu, istoriji i vremenu koje je oblikovalo milione ljudi, zapratite kanal, jer tek dolaze priče koje se retko pričaju. Vratimo se sada na ono što nas je najviše spajalo. Poseban, apsolutno neponovljiv fenomen svakodnevnog jugoslovenskog života bila je kultura. Muzika, televizija, filmovi i sport stvarali su jedno nevidljivo, ali neverovatno čvrsto tkivo
koje je povezivalo više od 20 miliona ljudi različitih nacija i vera. Kulturna scena je bila impresivno bogata. Od velikih rock i pop zvezda koje su sa lakoćom punile najveće stadione i dvorane širom zemlje, do kvalitetne narodne muzike koja je imala svoj autentični, kafanski i radijski izraz, Jugoslavija je stvorila moćnu industriju zabave na kojoj bi joj pozavidele i mnoge veće evropske države. Velike zvezde bile su pravi, nedodirljivi idoli koje su iskreno voleli i slušali apsolutno svi. Televizija je bila centralni sveti deo svakog večernje porodičnog okupljanja u dnevnoj sobi. Postojao je taj snažan, neopisiv zajednički osjećaj da bukvalno svi u tom trenutku gledaju iste emisije i pričaju o istim događajima. Kada bi počinjao centralni dnevnik u 7:30 uveče ili popularne domaće serije, ulice svih gradova su bile potpuno prazne, kao da je proglašen policijski čas. Sutradan ujutru, na poslu, u školi na odmoru, u bučnoj fabrici ili u redu za hleb i mleko, svi su prepričavali potpuno iste scene iz sinoćnih filmova, smejali se istim šalama poznatih komičara i pevušili istu muziku. Sportski uspesi naših košarkaša, nezaustavljivih vaterpolista i fudbalera slavili su se danima kao najveći nacionalni trijumfi, a zimske olimpijske igre u Sarajevu bile su apsolutna kruna tog kolektivnog ponosa i dokaz da možemo sve. Ali bilo bi duboko pogrešno, površno i nepravedno prema istorijskoj istini prikazati samo lepu, romantičnu stranu ovog vremena. Život u Jugoslaviji imao je i svoje duboke, sistemske probleme koji su neprestano nagrizali društvo iznutra. Ekonomska i politička realnost često je veoma bolno udarala u zid. Starije generacije izuzetno dobro i sa gorčinom pamte velike nestašice. Prazni rafovi u prodavnicama, mrak u izlozima i dugi, iscrpljujući redovi na zimi za kafu, jestivo ulje, brašno, šećer ili najobičniji deterdžent za veš, bili su surova stvarnost koja je svakodnevno ponižavala i umarala građane. Zatim je usledila strahovita inflacija, koja je jela teško zarađene plate brzinom svetlosti. Dok je vrednost dinara snažno padala u prvoj polovini 80. godina, inflacija je postepeno rasla, da bi kasnije potpuno eksplodirala i dostigla neverovatne razmere. Sistem par-nepar, u kome se porodični automobil mogao voziti samo svakog drugog dana kako bi se uštedelo dragoceno gorivo, i stalne mučne restrikcije struje pretvarali su duge zimske večeri u pravu borbu za malo svetlosti i toplote u hladnim stanovima. Pored teških ekonomskih udaraca, postojale su i veoma ozbiljne prepreke u sferi osnovnih ličnih prava. Bile su to godine strogo ograničenih političkih sloboda. To je bio krut sistem u kome jednostavno nije svako mogao na glas da govori baš sve što misli. Postojala je izuzetno snažna partijska kontrola svih aspekata društva, a za izgovorenu pogrešnu reč, pesmu ili neumesan, glasan vic u kafani na račun državnog rukovodstva, moglo se izgubiti mnogo više od posla. Mogla se izgubiti sloboda. Iako se na televiziji i u novinama svakodnevno propagirala savršena jednakost, masovni odlazak ljudi na teški rad u inostranstvo, na gradilišta Zapadne Nemačke i Austrije, govorio je jasnu istinu da sistem ipak ne može svima u domovini da obezbedi pristojnu egzistenciju. Iza lepih i zvučnih parola o bratstvu i jedinstvu postojale su ogromne, nepremostive razlike između samih jugoslovenskih republika. Dok su neki severni delovi zemlje živeli veoma blizu, gotovo u rangu sa visokim zapadnim standardom, u južnim i ruralnim krajevima ljudi su se i dalje grčevito borili sa osnovnim siromaštvom, nezaposlenošću i dubokom ekonomskom zaostalošću, što je polako stvaralo skrivene, ali izuzetno opasne tenzije koje će kasnije eksplodirati. Posebno je važno i pošteno objasniti da se život u toj državi drastično razlikovao od perioda do perioda. Nije isto bilo živjeti i odrastati 60-ih, 70-ih ili teških 80-ih godina prošlog veka. 60-te su bile vreme skromnosti, obnove, snažne vere u brzi napredak i postepene modernizacije društva.
70. su velikoj većini ostale u daleko najlepšem sećanju, kao ono jedino pravo, zlatno vreme sigurnosti, bezbrižnog mira i stalnog rasta životnog standarda. Tada se najviše gradilo, najviše i najdalje putovalo, ali danas znamo da se to često radilo na račun jeftinih stranih kredita i ogromnih neodrživih zaduživanja same države. Kada su došle nesrećne 80. ta prelepa iluzija je počela naglo i surovo da se raspršuje. Titovom smrću nestao je onaj jedini apsolutni autoritet koji je svojom rukom sve različitosti držao na okupu. 80. su donele duboku i surovu krizu, dolazak nagomilanih međunarodnih dugova na naplatu, enormnu inflaciju i sve više i više svakodnevne nesigurnosti i nezadovoljstva. Životni standard radničke klase se preko noći urušio, a radnički štrajkovi postali su masovna i sasvim normalna svakodnevna pojava. Zato iskrena nostalgija koju danas osjećamo veoma često zavisi od toga u kojoj ste tačno deceniji odrastali, radili i zasnivali svoju porodicu. Na samom kraju, kada se podvuče crta ispod celog jednog veka, šta je zapravo Jugoslavija danas za sve nas? Za mnoge milione ljudi ona nikako nije samo teritorija i država koje više nema na geografskoj karti. Niti je samo jedno prosto prelazno istorijsko poglavlje na ovom večito nemirnom brdovitom Balkanu. Ona je pre svega ostalog jedna snažna, duboka i neraskidiva emocija i uspomena. To je neizbrisiva uspomena na mladost koja je prošla, na potpunu životnu sigurnost koje više nema, na topao i bučan komšiluk i nasmejana lica ljudi na ulicama. To je sećanje na bezbrižno, mirisno more, na bučne i žive fabrike pune ponosnih radnika, na miris domaće kafe, na muziku sa pucketavih gramofonskih ploča i na vreme kada je ljudski život možda tehnički bio dosta jednostavniji, sporiji i predvidljiviji, ali sasvim sigurno nikako nije bio savršen. Imao je taj sistem svoje ozbiljne greške, svoja teška politička i ekonomska ograničenja i nagomilane probleme koji su se na samom kraju, nažalost, završili tragično i krvavo. Možda se u Jugoslaviji nije živelo idealno, ali za mnoge ljude to je bilo vreme kada su imali manje, a osjećali da imaju više. Više sigurnosti, više zajedništva i više vere da sutra može biti bolje.